Kwenkabi yami cha engomeni lapha bengiyenzile ingoma yayodwa kodwa bengithi ngihleli singile ngenxa yalesifo. ngase ngidlala leliqola ke lomthandeni ngoba wena umfowethu futhi akuchazele kathi leliqola futhi ngase ngicula nalo la kwi-CD la izwe mnandi ingoma ngoba bengifeature lona ngafeature noFace. Angazi ke mfowethu noma uthatha isinqumo esihle lapho. Leli qola ke mfowethu lithe liyayijabulela kakhulu ingoma lizwe imnandi, jabulela nokuhlangana nathi. Manje-ke lapho-ke laselicela ukuthi belicela le ngoma siyiguqule ivele ibe yinhlanganisela njengoba babenzile no-Ali nomjikijelo. Ingabe isaba uBobo le ngoma igama-ke kodwa usazoza nalo la estudio uzoba umuntu ongikhokhelayo noma iy'ndleko lezi esengiyiwestile zale ngoma eyodwa ayikhokhele bese jika lapho-ke senza ne-DVD yayo le ngoma. Ngakubuka-ke mina mfowethu khona kuwumqondo omuhle ngoba phela basifica lapha emculweni nje sibadala ngokweminyaka kodwa ngokwedumo nangokwabantu sebethe ukusedlula impela nje kakhulu ngey'thwalo zabo-ke mfowethu njengoba wazi nje. Ngase ngithi-ke cha, hhayi angikhulule nje inhliziyo kwenzeka kodwa ngoba ungakwethu nje ngikubikela into efana naleyo ukuthi ngeke kuqhamuke uBobo lesingile yodwa izoqhamuka nje ithe ukuthi ibizwa ngelinye igama kodwa nje-ke elizobe lihlanisa sobathathu nalamadolo.